Leksha Tangkhulwui MLA na tum psycho relay the talk with Sorintan Howry we get episode hili welcome sali shit delaye aje tumna kanala khai chanpai aka sangrum lishit khawai sara itumna tei dia itum aru hi Manipur li oktui de layogida kala India nglai li oktui de layogida itum hi political representation hi kanala kana mai tui gi akala na sada laye kala ituma apam hili itumui representatives ping dalagan MLA MP da laylaka itumui wang da atumna otlak chungka la sami babam da layem kala itumui representatives aga sada itumui miyu wangla representative chungchang khamai kiji hila kana mai thui ja kan sai da khuye janari hon hi itumna latest updates la follow saka thai da layre delimitation exercise ka sa gi wi itumna chungka pau me yaw khngrok la sampang hai re mtala gaina Supreme Court na latest order la aka miyaw gida ituma apam hili delimitation exercise sa khwai leide leye itum kasang ka himasara tu gida itumwi talain ka phungnau ping talain naga nau ping milwang fair sala kai kala justifiable ka representation chi maklei thada lei leu gida itumwi kathana ping itumwi tangkhulwui kathana ping jang da ngara shumlaga itumwi bang phak mai songda chi khirami man lei da shi changai aje itumna humoram ni chan phaisa laga kathada lei lak tak lei kala ituma apam li khira khawa kana maira itum haksang raisang pai mera chi chan phaisang rum phaisa re aje he itum li special sala kai guest akharang rum li shit lei akuira warsaw zimek hi pe wenane hi arare daily li advocate akasada itum tangkhun au bing wang wanga wang bai fai ngarar mi da klaya advocate akhala na sada leye kuira warsaw zimek na li show hili welcome sali shit leye na wa tam ka sakachung khalai salala itum tangkhun au bing haksang rai sang pai mai khwai na lungsang la kai na itum li chikat mi da klai wang chung ka ning shie na amai ari na tiong mai ka hau phok le hang khai da inu chan pai hit chatba pai mai khwai itum yari ka chung ka thai le re ka chung ka lamak thai le re delimitation ga chi tran mi chung ka khi glayang ga chi mak thai le fer chi thai chana delimitation kala hiwe ari latest update hi ka tha da le do ga chi hi remai kap ta na ka share samilo kala inu chan pai moron ron chatba paisa se remai kap ta Sorintan Howry let lishit da iwi ningshi phungshok tale issues of public importance area na thairan sharan kaji maramle atam le ana irili chithemi vai mi ngate dali data kharchan paisa vai atam gushok laka irili podcast sami dakle hi iring phalage iwik matha sakishap kathiam leeda ina athumli atam go khrimaning mane kha ana hiya concern le lak aina irili issue katong ali matai mai thui gi issues ping hashok laka irili ji thei khami hiba ila shuruk khila krada atam peda khaine nikhlaga yarshonali ari aju issue hi delimitation kajaina hi shabshi duena english aina angawda delimitation ji khili thei khigla yithran hiba process ya ithumwi parliament li kala state assembly li MP kala MLA bingwi machine hi number hi population we athishuda ngayer kata kala ngayer da khaiji constituency na territory boundary ji yakshok chui process chili hei khui chiwangena india we ngale hi 1947 li india independence samong khai wi thili india na first official census hi 1951 hili kupsangai kala 1951 we census ji official publication le khai wi thili 1952 li delimitation commission da o thaga ithumui minganing pinghi kapang kau se kaje ithum democracy li
yeri panli shit kasanga miyur saugada ithum wiwang shorkar hi yeri rin yeri pan hi ransa vai MB kala MLA hi kapang khu sa da population wa should MBs kala MLA si near dai near da dharan state agli population kya khlegla chuad should MB we sit chi mi kala MLA we sit la mi je indi we constitutionally article 81 82 hi Lok Sabha we sit hi kadhada year kala state ahana kya ka samangra population wa di shura ji year khai chi takam maina state wili MLA state legislative assembly li MLA kya ka le rakhla ji population census wa shuda delimitation act pass salaga act chida pangshap mi khai wi thili o ara commission appoint sa ose hiping hina than laga constituency hi ngale khai gi dakle territory khai gi dakle hi khung hiya ga zangra population hiya zangra hina MLA wi sit a shom sakra kala apam hili population hi tewa ga ka thada sa ga chomeda ungtang saksikla population bunjang sikla kushok sikla ji ba ji chi nga ye ga khai ji ek aga pas salaga commission atumli appoint salaga hok phok nei chili india we context ba first national kala state we election ni 1952 and hopoke kala delimitation we process sina matai lak ka hai ot manga ba khikla jeka ithum we alungli mingning hi kapango khui hi population china census chili pe saugda census simlega MP la MLA la malay paim and census si count ga sadamli important salage census count sa dharan if we mi chili sangphong ki jine mi jim ga lei dharan if MLA chungde lengai la malay paim ne MB chungde lengai la malay paim ne kha population ji lei sai ka census chili zangai ka chuya shuda delimitation commission na ngai ne ya salaga MLA hi rumsang mi jine kushok lu gi jine jihada sai jena India li delimitation hi first census 1951 li base salaga 52 wi delimitation act li sit hi 494 hi parliament lok sabha wi hi hiya khalera da kushok Chwadamli India population hi 36.1 crores man lesai. Kala khagniya delimitation hi 1961 with census li pesa laga. Our population hi 43.9 crores increase saugada. Aish ithumi MPV sit here 522 hi chungsang tata murumsang khai 522 ka hai ne. Kala kagathuma delimitation hi 1971 with census li pe salaga chu adamli population hi 54.8 crores hi kawe chithau the 1971 with census li pe salaga lok sabha we MB hi 544 hi bangsa ta tawe ka ina ili ye really thing sa khai ba ba khekla je ka 1971 we census li South India dalaina Tamil Nadu Kerala Karnataka kala Telangana ari Andhra Pradesh state mati hi athumna 1961 and habo ka 71 hili family planning hi matha lagena observe saugda athumi population hi trakha mang de thwe trakha
ma mya sang mai ka atung shong northern India li jaga Uttar Pradesh Bihar Madhya Pradesh kala Rajasthan li ba population hi exponential growth le awda MP hi chili chumai khad rum sangawi hing rum ka sang hili ka hada rum sangla jaga South India wi population tiaw the MP tiaw mai khar athum semangawi ka North India wi state ping hi population tra ka naw phra sangaw the MP 522 like sajali 543 ka kajali 23 21 MPs rum kasang mang maningla legasa southern India wi state arihang hai Tamil Nadu Kerala Andhra Pradesh kla Karnataka wi legasa MBG nger shok hai ni population mali thu da north ling rum sang mi khai ni jiwi wai na maring ga pha le hau ga da ai shit hada sa ga ajam ga pha khang khang na state li MB mong rum sang mi la population malay mana da atung shong khang ma khang na ka population tra ga rum sang khai northern Indian states pingjele rum sang mi khai ba na India le nganang re ra shok la ka tha ga delimitation hi ara 1971 census hian pace kasa hian how phok la ka 2000 year and the year 2000 and the jo number of MP kala MLA here mamaya sang lui se moratorium li high house Okay. the chili cheta da hokoki chi Okay. ida figure kala state we aming hang da kliba delimitation ji practical salaga na hit hada implement sai da hang nei Okay. Ni share yang mai arui information pingji enlightening salak tele ara latest update talaga na Supreme Court na order shock mi dak leji ya really brief salai na tio ka khat chithai mi lo chiwi chili be salaga ini chan phai ba phai sa sai ya so chi important sai ka chi matta chawrang la ka kop me da ina ya really atiang hangai okay ari 1971 we census jena MP we machine gale MLA we machine rum sang khai jili ara 2000 mawa shung rung la ka MP kala MLA we sit hiwa ma mya sang we say the kahang jili 42nd amendment the point 1976 yeah 1976 ana 42nd amendment ji rashum laga ara 42nd amendment ji 2000 li kopki jawda 2001 with census hi aina pace salaga 2002 with delimitation commission aga set up salwel chedran ara osh itumwi hi ara MLA la MP la mayasa mora based on population yeah 2001 with census li pesa la mayasa mora jena chili nganang re ga sho hawe oish ari la mayasa pai mre hi mayasa ga southern Indian states ping hi sitra kashmanaura north ping hi samhamra jena 2026 and tanga sit hi mayasa la Pablongra the 84th amendment he ralushi 2008 li yeah 2008 li 84th amendment of the constitution of India he salushi de kala MP MLA he 2026 and the mamya sang paimra ta hai ka hili na thing sa khaya khale je khigla je ka thalala MP la MLA la le le aja shiwi state chili machine le ji kachida constituency wa
population hi hong wa sao ga da amani ga STV population hi or SCU population hi generally increase chung de sa khai le au ga da ka ji ga general city shban khai le ashu state le laga SCV city STV city mya sang khai le chimang maning la population hi hong wa sao ga da constituency la le the boundary hi retro sai si we wang na Manipur hili 2001 we census hili pesa laga fourth delimitation act hi passa hai ne 2002 le kala justice Godip Nair na than laga delimitation commission set up sa hai na ara Manipuri population hi hada patong hing room laga 22 lakh 93,896 hada around 23 lakh mang hi total population hi ne ta ashina sai ka hipa hi mara chaurung laga Manipuri population hi 24 lakh kanai ka shan khuyawe 2001 with census city chili medi nào bình hina kaphungli karongli paumadali kala chakpi karongli apambing hili population hi 168% 149 117 percentage increase sa hiwa abnormal growth le hai re jana 2001 with census hili pesa laga delimitation hi masapai mara da challenge sawe courtly Manipur High Court chi Manipur we lawyers collective da ashina than laga case sangawe kala political parties kadon la ngorum laga case sai jena register general census na Manipur we recount salwi sheet law da sang sake yang case ji Supreme Court nang da basung ji ne yana Supreme Court li basung laga thaga Manipur we register general of census na mi chong laga census si leda kale apam subdivision kathum subdivision hi hangali ne ka district kathum li tai okrur Sanapati Chandier hili district rashok khai ne thalala okrur wijiba problem malim ne je khai ne Chandier wijila phikama thab ne je khai ne chakpi karong wiji khwangla je ka just before the census koki aina nagawi ethnic clash kala chu thili maiti aina naga la khang mu leaw ga tamba we mi ji leksa tribals na wing ji kaphungli yam gaw ga chiba je mishung e kala mori we apam hili township leaw ga population dra ham ya sang hawe tamu border area we pam jili chi thaw ga chandier we jilam yawe ka chakbi karong na pawmata we hi ba hema sa pa emra da salaga census ungda hlei mi pingjili Manipur we sarkar na nathumna kaun masalo apam jiba underground infested area ne law and order makhangwa apam ne jaina isiba nashi security ma mirror mara da masjid ke jaina athumji muba lengla imphal li hotel li pamlaka thalala Supreme Court na direction khami achuda census hiwa magmi masabai mara Manipur wi kachi le hawada athumna moderation aka sawi ya moderation jega ai cho jengum tharawe along hili Sanapati district hili 39% growth rate hi rum sang miawi ya moderate sa miawi chiwi dili ngrum sang mi haina chi report chi Supreme Court li ami sangai re register general India had the census
na mission hai ji Supreme Court la accept sa hai ni ya Oh, okay. ka ara accept sa hai ji ara problem ka ha agra sho khawai che ka ra sho kla je ka macro ta apam hili population ya ga room sang mi ai re district hili ka je na ya ka micro li ta ga room sang mi de le population ji kiwabam li kipalong wi aming sangra kipalong aming ko shokra ga ji problem ra sho khawai kala athumna moderation ka sa jeli 95,000 population hi kushok miao de senapti wi ya Okay. and population ni tra kushok miao ga hiwi khanganang hi rashok papam ka thalala delimitation commission na ashina Manipur wi hi overall 39 lakh per constituency na shanra da saude chili Imphal East hi MLA sit thada ga khleji agashma nawi ji thrama wa nawi ji Imphal West sila sit thada kathum gleji agashma nawi ji thada kani wan thawi ji kala Bishnupur hilila sit thruk le sa ji agashma nawi ji kasha admai population ji teu sang hau gata or ma teu sang la comparatively kaphungli mayak sang jina chung mai hau gata Ukhru hiliba population hi chungsang haugada itungwi apam liba constituency awuli voters si 45 la kada klene ya 45,000 1,000. jana tambak liba 39 or 35 ana liaugada ukhru hili sida gang rum sangawra si lekhai ni ya thaga ukhru MLA hi kathum lidagli mati saura kala senapati lila agang room sangra gani beja kangpok pi ma shokrang sai 2001 wa tam leba nimla 2001 atam leba kangpok pi ma shokrang sai district create ka sai he 2016 ni create sana ho jine jaina delimitation khra atam leba senapati district ana jadaw da sit aga room sangi ji ashok hawe kathumji mati wanawi ji lekhai ne kala chandeli khani khleji aga room sangawi ji lekhai ne the nagawi district kathum hili sanapati ukhru kala chandel hili MLA city awung room sangi ji ashok hawe kala tambagwi MLA kathum hi minus sagi ji yaugata maiti nawbing hina hikalik kalam sabai marada sakchang sada athumna influence saga pai ka tonga wits ka tonga phashok lata adam ji dran centrally la congress na mungsa stately la congress na mungsa yaugata athumna convince saga pai salaka 2008 li 8th February 2008 President we ordinance ka shokhawe ordinance ka da shokla jaka law and order problem layout da northeast we state mati Arunachal Assam Manipur kala Nagaland he mati hili until further orders law and order we usually improvement malerang laka he hefer saura da presidential ordinance pasok hawe kala ji parliament la amend sawe ya kala ji amend sa highway ji chuithili delimitation indially 2001 we process ji July hili kupsang khai ya all over India li delimitation process 2001 li carry out kasaji 2008 li kupsang khai ka 2008 li state mati northeast we state mati hi delimitation we exercise si masat hui jana ithum Manipur li nagana obing na MLA ka thum rumsang ka pai jila delimitation ji
masami thui kiwa law and order problem lehawa de chine issue salaka masami thu che thawga da ara thaga law and order problem hi improvement hi legai tharan sapaira kisi lehawa da 2000 are 28 February 2020 le president order aga shokli ya order ji ka shokla je ka acha hon 2008 li in a state mati hi Assam Arunachal Manipur Nagaland hi delimitation hi nguson sa lo ji ara law and order situation hi improve saw the ara state mati hili yang sang miao lo order ji withdraw sai re ya yang sang miao lo ji ga masa bai mara ji ba ji withdraw sai re ni ka sao lo ma ji la masa bai mara ji ba ji withdraw sai re ya okay china ara thaga 2019 li Jammu and Kashmir hi state hi legasaji reorganization state reorganization act ralaga union territory khani wan yawe ya Jammu and Kashmir da legislation ji jena union territory khani ra shok hoga da aish ashui hi delimitation ni maga sama sawai thuga da jaina ngurum laga 2020 kala 21 hili delimitation commission Justice Ranjana Desai na than laga Manipur, Nagaland, Assam, Arunachal kala state ari JNK wi sami haulo da kasa tharan adang ina presidential ordinance chili laksa da sonai re gi ba maning la act aga amend sa khai le 2008 li chiwa ki act amend sa khla jiga delimitation we otsakhi Delimitation Act section 10 li zangdagle otsakhi ara hiwi otngurut election commission li section 8A People's Representation Act we section A the mataisang milaga as and when situation becomes conducive to conduct delimitation in these 4 states election commission sauruno delimitation commission ngatei the appointment sala ashina sauruno the empower side jaina osh justice Ranjana Desai na than laga Jammu and Kashmir ling so laga sagi delimitation bahi ahim zat ba bai thui kaja state mati wi hiwa delimitation commission hi mother heart ho ji hiwa delimitation wi odmuruthi election commission of India na sabaira the People's Representation Act section 8A jili amendment le hawgada election commission na sagi jine jawda ahi state mati wi masing rila Jammu and Kashmir wi bang samyaw okay ara itu wi mina delimitation is state mati le sami hwai kachunga prime minister li home minister li law minister li direct misang election commission li misang ka mangna asang milaksu ya itu benar representation memorandum after memorandum hi mikasang hi mangna alaksu situation hi Arunachal li MLA hi pamyasang maraka constituency kushok kuzangi ji district kai khali ji khali है ना Arunachal li apadani go tribe hi MLA ak mangle lai ke thiam trak le ka MLA ak mangle ka ashi MLA khani rom sang pai chance le ka hili nishi sping adi sping tribe ka ping hi MLA hi shman gi ji le ga state wa thumna ko pungda athama mi alak so ya Assam li delimitation commission ni sabai mre da Assam wi meeting na traka po sa khwang ni ga hisa ga
immigrants, yeah, outsiders influx, foreigners pingi, traka, Bangladeshi immigrants pingi, atom English census idazang haika, level Assamese pingi, city, shmanaura, atom bana kuchaura, apos how. Nagaland liver, aula, angamila, semala, chakesangla, mabaya lagne delimitation. Cuba, he saiga atom sit shimangi dele. Sambangi ji lotha bing sambangra, liang may bing he sambangra, China imjunga sambangra. Ka atomi minor drive tau atom limatemi the tattoo rolling glass bing. Same thing, Manipur lila. Maite now bing in a sinalabanless atom the sing me, that hem latum the hem me, Pang shabla state latum control liao lobby la pang my current. China. Shiva Hisaga Ashitara, Shiva Basapaimrata, Made Bashina, Lopi Election Commission Nala, Musingamila, Delay Salaga, it had a Radharan. Gasigada had a public minded individuals being na committee Agasemi. Delimitation Demand Committee for Northeast, the Northeastern states of Assam, Arunachal, Manipur, Nagaland. Atumna Delimitation Commission Ari delimitation exercise state mati sami vai petition aga Supreme Court le public interest litigation writ petition khasa 2021 le chui thili che thasam ga dan Supreme Court na case hearing le ka ashui delimitation demand committee we grievances in a khigla jaga delimitation act he 2001 we census li pesa laga 2002 li delimitation he carry out siring all over India. India we state katong li implement siring. Cuba state mati hili he implement masat hujibla. Law and order problem le jeka hili virgin riena election after election. MP wila, MLA wila, council wila, state mati hili since 2001 election yakka saira mati the phashi the saire chili law and order problem issue akalam rashokni law and order problem leau the election masabai thura general assembly election parliament election masabai thura the ke khala mahamani ledagli government ledagli state we kala central we issue akalam ramani judungli based on 2001 census state being in a central government we fund some of the grant aid lapai budget lapai athumna sambang ran budget based on the concerned state we population yang census city sambang sel hai ne budget allocate sadharan fund grant sadharan ba he abnormal growth le hai re isili paisa mi de le hi chungna mi hai re isili tyo me mi lo dama po jidla Manipur government la ya paisa mi hai je lak sa khui kai ne ring phala ne shin kai ne ka delimitation sao je ga ai ye census ya it is tweeted census ne ma sa bai mra ka ji issue ra shok ka ajui liba delimitation commission are delimitation demand committee na form salaga khangarar hili Supreme Court na state mati hili hai lak laga central government li home ministry li kala election commission li Supreme Court na notice issue sai he kyuvai na delimitation exercise masabai matla India ko do only salaga kyuvai na hili masabai thukla law and order problem le kyuvai na election after election conduct session chen hi ngan ka lo jaw ya hi kasa hili contest sai Nagaland wen la chake sangbashi group la Assam wen la ya Arunachal wen la
Manipur wenala group ngate the intervening application hi thasan ya intervening application hi masabai mara delimitation hi ari law and order problem lately China hiva 2026 we Supreme Court ari kika 84th amendment na 2026 ana tangda delimitation hi masabai mara number him yasang by mara jibajli son vause laka the first census thereafter 2031 we census li pesa laka all India fifth delimitation commission set up kasajli morum the sana also the atom being in a young animal how Okay. chitran women of India na notification aga shopway yeah Assamai na Manipur we hiba law and order problem malay thure China hi yang sang miao chiliao China Assam bashiba Assam liba wa sabai ra jau da delimitation hi assembly salaga jonthang MP election ji ashiba delimitation based on 2001 census li sa hai Manipur weaver masaba pam thui Kyuwang kasaikha ga hai miao central government Kyuwang le jaga maiti nau bi lopi pang nau ta Delhi li ka laga concerned ministry li concerned department li athumna hi masami gwai lopi ga sajili masami thojini jaina ithumna petition sanghai delimitation commission jili ithumna jaina de mu khimi lo ari chui committee jili ithum individual mi thra shagana homsalaga committee set up ka sa sa de ilajili committee member akhani jili adam hi muson da khli athumna indiwi lawyer wa longli sashab mai thui je themai thui je lawyer pin khira laka excuse akha thanga ade da khira akha mang de da khira da salaga since 2001 aji rashung da delay sapam da khli adjournment after adjournment on new ground kala Manipur we im da lagaina since 2023 ethnic violence ila rashopop mawata more or less three higher Chief Justice of India DY Chandrachudwi atam jili listing hi masamila registry li panda ka hai thui khai ni ka ara law and order improvement le lu yaw ga hi Supreme Court li state gang de la law and order problem ma le mane China hiwa singami phumaulo the senior lawyer pinle in case salaga mentioning sakhi laga Malay China 17 March 2025 hidi Supreme Court na order ka pass sai Kyuwangai na ari lagi implement masalan gijikla he we process he implement Kyuwangai na masatu sabugai ga he we status he 21st July 3 months along hini isangalo the direction ni hai yeah Okay. he mi yutan hili ara tambangling lompong vere political party to nga meeting sai re hili Manipur li delimitation masabai mara the decision vere kala jimang jila CSO amuko ne UCM ne khangate ashiwi katonga statement shock laka thana la pam laka Manipur li delimitation masabai mare the hangda khle hili ithum kapung naw bing na khi ma chuk li khle sini ya chi kapung naw bing we along jili ithumi menganing sami na khle MLA bing kala thata social activist bing na machuki chile athumna Manipuri delimitation hi sasa jena made naw bing na masabai mara ji legally khani we position hi thairan le sini Chui Thailand ji khigla jaga delimitation ni masabai mara da hang da lei ba ji
unconstitutional illegal statement now is. Kalau delimitation is sami law, saran ne dahang dak leping he legally, constitutionally, itumli packing law ayin with support le dak leping. Hitran, adam hitran, itumli constitution of India nala, law nala itumli support mi laka, sabai blum dak le, sa ngi blum dak le, adam hili, itumli MLA bing na. Kyuwangay na kapungli delimitation ni masami law da all political party we meeting jili wazan la ka shoi la sang naw da khai ya mo wa ma mala jine khisa da apos wasa ligle mai de na mi gi jil mening la ga itum sambang ran da itum position ji lo ayin na sambang ran da sambang gi jili la ai je mo khui bre khi mà mấy tí mình bay khuyên lại cho chỉ bay la chứ này chỉ mà lạc mà này mấy tí nào biết là analytically position population we position at shoulder à chúng là sắp bằng làm gì sắp bằng lộ gì đấy ya itu là sắp bằng làm gì sắp bằng lộ gì này chỉ lý Cuba này itu mình CSO ping na aji ra shung da cái sai này cái bom đất lệ hi mang cái gì mà này à chúng là press statement now shock laga pamdak lechi chi athumwi saranji chimning mani ara athumna sagi jiba delhi li ka laga lopi kasaki ya samang rana ni bingili samangi jini kala hiwi intellectual input si yo kapung nawi scholars track le laga lawyers ping track le laga athumli samang kada da sawa mai shigla ik dong ra zerung ra da rajan sa la ka zaba pai dam thran khiwai na ithumi civil society we leader ping na masala lai da khle kala khiwai na ithumi MLA ping ithumi MB kala ithumi wang social activist political activist ping na kada da delimitation hi ba arila ai he masa se nangai bai shin da ngibam ligle ni hiling jiwang le mane constitution na mi ada khle ni law na lain na mi ada khle ni ha basa bai mra da hang le ya law na lam yam ni constitution na lam yam ni ain na support masala timan ning da khle ji sa bai la ni chili na ithum na heran ba khekla je ga yo thaga kadam naw bing la lui khwa naw bing la itum hangvu ngau bingla osh hiwa itum me Kathanna bingli hangsa kachi hi dam rai ro kho adam hi thran mung rer khui ka thran rer khui khle adam hiwa yang time can be ada a good friend of us or it can be the worst friend of us kachi le kho yang masam bangran atam jeli ngara worst friend da ko ka sambang ran atam jeli ngara best friend da ko chena sambang ran atam hili khiwang na mang nang la mang ral la hayo shikla ji itu question masarat mala itu question saran de itu mui CSO leader bingli question sase nagawe UNC we leaders bingli answer we leaders bingli kala unit leaders bingli question sase itu we mi ngli MLA bingli wala ka wang se na tum sa malla atu me shimli pa thang lo sar gam sar margla wang lo ngani ngra gamang ningla margla da wang lo chili atum na khing an karatla china jithe awi position ni a kali le likla ji chena ngulo shawlo sa dawlo ji nim kho ya saran ochi sase itum nanali ka pangam nimla itu mening jang ji hine hisalo da so sang lo ji sangi maram hili Supreme Court order pass sa gai na khiwang nang long kla ji ara na tum na ji phapta pai me or da chi sangi Okay. Ni shere we also itum na thairan ko chung ka hang me re itum na
mama chu ba khar la chung khala chi thei bi ba mai ra important sa mai chui gi chi otsina khang sa ki da kli tha da thei da le ye and a chang na hang hai chi li mai thei base valley based organizations being matai la kai na political parties being hila atum leadership wa zingli layau gi da delimitation exercise masak vai chung da post sa da le hi ara atang na mention exactly itum mi ping hila chang ga lobby sa gi ne ka kali ka itum na mata da masa tu or itum ni interest mlai tu a cover achu wi hila choi ka pai apong lei de lei la supreme court na chi tha da order mi ai salala community ka tai hina mai tai nau ping na pang mai kar da lobby sau sai ka wa oppose sai ka la itum pa na chang na rem la pang mai ka wa achu hila masala na sam la ka tangal ka next postpone sa ba how gi chi lei la chi ka wa chi ka aru situation hi yang la ka sa how mo rau de lei do. Central government will report he 21st July. Actually, misangi is ne reply ya. Okay. Reply misangi the kali state we being the kira angla gizi. Our reply is zangi gizi. And Manipur we being hina law and order situation jak xiao gada. Delimitation him sami law the here we civil society leaders being hina choice halaga memorandum misangaitli. Political party he hina misangaitli. Thaga Manipur hili later le political parties kato civil society kato hina mamayamane just how gada ari Manipur li delimitation exercise hagi masala atumi state winning ka changji hine jawda ashile masalo da ashok pai de maning mala Yeah. hi isum thada praja bingna ya micham bingna itumi civil society leaders bingle kala itumi MLA li kala itumi MP li itumna ai hiang na ngore khon zawre kana dilim dis ni masalo ta natum la bahang lo da hang sang la ni itum na ja hang hai le la chiwa na thum na delimitation ni ajiba masafu se da sendali lairik misang gi sikla ya political party we decision ji minutes ji central government li enclose laga misang ga chili na kan obing song orde na kan obi MLA bing jang le de tha na ka wi mi ning laga people's representative laga civil society we leaders ping cham nang rok laga ai masafu sa da jang sa ka ya atuma hi laga atuma sangai laga chorte thai thuma mang mong tam la ji ni itum saranji salo ain lo na mya da kleji salo ya atum na itum le ke kala masabai atum na ain lo na khamya ji masabai mara jiga chi hu jing de Yeah. ji ba ji itum pa ba ji ji de mani mala kala ji issue je central government le itum ma ois itum le hil masang sab tu hila hila haira thagu dum da do thu rum ora hem sa bai mrate hem mak sam sa bai mte ke ji hang se ke ni chiwan dum na saran sa khan yi ji ta sa mi lo ji hi iwa praja ka sa de pai sa sangai Yeah. atum na sa mi thu ro itum na hi ho shi yerin na ki sa ho shi like minded ping itum shorok le shok la ka vauli o shila itum la committee sub committee sem la ka Delhi li governor li memorandum misong shila chi saran sa ngi ji so se marama delimitation ni saran ne hi itum samang ran ne ji mitra khale le for example Tangkhulwui context li hang lo je ka hi ngade de la state district khande na phinglang gai la ma sa ke de i oi tha da hangai ukruli MLA ka ba le hai ni pop sa ta senapati li aha chila saipu area li mdare aga saipu area li ba
Nakana na Dominic Sala, a papa, ya. Chili, Nepali la, Waipe la, the Maring now la, Pom la, Zangsare. Mixed population Salala. Tangkhulwui, 10 cheaper population lately, ya. 23 villages la, later claimed. thì cứ Shipping mấy ni thà lấy maruma lấy đó vậy chỉ lệ tăng khu cứ bình ác cái này mention sang mình là chịu area gì cái này Iva aming bingje iwili list military ya. ok Her census we report assured 23 villages lay kala ok ajon last election jilu tang ko now na kanai khe à ka jili ke ga underground we element influence sala ka vote capture sawe oi ki ji kanang chai ya ka kesi sure more and da kai ok da chi tha và ka bao vào qua area đó lấy đấy thà cái mình nó mention sao được là rồi chỉ rằng cả Kalau info ok bak ya ok di man area à kala kyoto chui ko le da khai bing ya ok citizen share da khai ừ kala chandir hili aga le pai ji chandeli aga rashok ka ari naga aga kukya ka le da khai ji khani ba naga more or less le shona wi ji ni kukina phai sal ya the he itumi advantage ni kha ok chandir wi mi hi tribe ka teo hao than sin gai le ma jang chu ga da no phu ya ngai na chu mi organize sa khui khran le ok kala itumi naga wa long li ning ga teo ji re tribe khang de na atum bing hi masamang ga pai ari delimitation exercise sa ga mung da ga pai thada thei ba la ga atum mo ga dom ngai ma nei ya ok openly ừ support ma sam nei ne da ning ma san ma nei ni ka hi thap ta blum gi gi ji ba tang ho nao bing ba hi tu mu bang i tu mu lan khong bai thui khai ngai ja la ga ừ i tu mu sam bang ran ji i tu mu gi bai sam mi khai ya ma mi thu gi ji ai na ngai ja la ga ya na i si ba tribal alum ni la thap ga ta la te mai kha khale ya tribe ne de la hang bo ma ho ga Jordan la Jodi da here ngar philak se ji ning jang sakai ta yeah hona we CSO lin tu ta hona we MLA ping MB ping da khaning sang mi da to thumli personal limering ba pa mya ngai khik khala ma le mane khana thum da khaning sang mi da aju yi ling ning ka mi lak lo ji i ba si da da ye ri li la hang sangai yes a i sir ma sha la yeah pa sai chỉ thấy đấy mà arena na hang được lấy yang cái vợ actually Manipur context này và delimitation hili naga nào na tông mấy thứ gì sao được thấy được lấy naga với MLAs mà tại sao cái gì thà thấy được lấy ít trong tăng khu context li yang cái vợ ara trong sao được tăng khu hili aka increase sara gitran ít trong area existing assembly constituencies being withdraw sara ga lấy được lấy hiu na area aka when carve out sa shoki chỉ cái thao when lấy đó delimitation uh, the fourth commission we actually we process athishuda it we abamili MLA mati the kai salala ledagle kathumwe boundary ji redraw sara ji okay ya redraw sajali MLA ya ho chaka ji kali ra san mutla ji tum the bat le ka pading mala for example ukruli MLA ga ing rum sang ra jaus ya thaga Ukhrui population hi Ukhru constituency wi population hi near the phungye wile lwat fa thawre Ukhru wili matai sang dak leili phungye wila chingai wila kdena ngorum sang pai ya okay daga Ukhru wi khini shong pai or chingai li shokre je ga population ba jari ba chingai wili shok ka pai thada le ga khani ba maka pai ji ni khangde à district 해상이 있잖아요. 지금 하고도 within that given boundary redraws are constituency 지금이. okay 야, 다음 후 district jili. Later district jili
MLA we constituency hi retro sare chi mang mani che MLA ha mataisangra ni khang dei we na ko shop ko jing ni la malay ni Okay. Okay. Ni share ang ari MLA ping hi matai sampai vai delimitation hi conduct sapai vai atung na na kahangli ang cover. Yes, itum yari ping hi va itum context ani ang cover individual line late le ka ka jang ka itum na itum li represent sapai mai vai da itum politicians ping political groups and kale MLAs MP or matai lagan civil society organizations ping hi later kleina ka achara shung da hi open salai na vocal salagai na support salaga hi sami vai da sadak le cha ga mathaim nei ji hi le de le ye so in case hi ba hi itum wi le ra shoi how si ji ba no we observation le itum wi ga thana ping hi na ya really fail sa khmi ne ya really fail sa khai ne da shan kui bai la ya ruina ji ga ya ruina ari hi adang na hang gai da atum li samilo da va ga hang hi himang man di ma chi la ya ruina apong khien na ka te la sa ga pai le sa do ya sho itu we MLA being MP kala CSO leaders ping na Theran ahale kaja Manipur li ari delimitation hi sani ja 2001 we census di pay sagi jini 2001 na hopok laga ajo 2025 along hili population ayar wen la o prak sang la sipaji mazang yi jini ya sipaji mazang yi jini lega sa 2001 na dangda rashung hai population jili pay sa laga MLA rum sang yi kala ngalang da election la sao gi jila malay bani ka MLA machine ji ita da tay saura ji boundary ji yak chok laga legi ji mange mai de wi MLA ko thum ji ra san sao lo ka ba ka phong MLA ko thum et saura ji la maram ni ya hi clear sal ai na theng sa ngai mai de no bing la athum nang ko no bing hang ra no ari boundary hi readjustment rethrow sa salala leide le mai de wi MLA ko thum ni ku sho haura ji malay mate kapongli kathum rum sangau rum le mde election next election di rana ore jpache ya boundary retro sa chupa ajine kala the internal or external influx le o burma ba kai na ya rum sangau da ari sani je ashin le chume thyaure o i thai jpaji ba ari wi ethnic migration le de Hiwi population hi mazang ji ya mazang 2001 na tang da wi ji chani jaw da ji mislit sa bai le ko ji mislit sa ra la itung wi a athum na saran masami thura ji i ada iwi wa ga na ina mahangai ya athum na saran ji kya ga nang sa khla ji ये really थे लो जिन्हें अथों में और सच्ची अथों न क्या कहें नंदा ngararai rutla khiba long le wasam bangla khiwilai rik ma misang la ka hata sa khla ji on record yerina theory ya obviously me gi jiba ba central government na me ji athum na best effort mi la central government na me hang sam tu mang na sang tu ma mi thu ka itum sada atum li pen or clay right ji ka atum na wat masala ya lobby la masala representation la malay la sa gang hi saran ji masaka obviously atum mi wi khang ra hili maning sang mi manan ji ba itum do na chan khoi pai ru te ji ba ji ya ya na ari ba ba kachang hada kaji do April May April he tang khai ra khai than May June July ari le 3 months hi tam ba le da rego ka 3 months ki jena July mara rung laga sabai ga May le mara rung laga ya hili April and ga May first second week hili lopi hi sang sak ngai ya le da le isung wi yerwi ming ning ping
Kalau CSOE, Kathanna Bing Zanglaka, itu sembang rana concern department kalau concern minister jadi balagi itu asam panci dapat salah. Okay. Citharan, yes, Mia kena ini sembang rani hile lagi hi giji, ai misang khai lega, so Supreme Court li pending lega claiming la petition je. Locally lega locally mi ping na atmi grievances si hide. Locally MLA na MP na CSO ping na hi hang le de hi atmi memorandum de tumna quarterly produce sali ora de ka atumna misang gai wasamang gai agam lega obviously it what sala ka itu quarterly ki ji de wo sei gai male samra de ya ken hi atumla oja itu mi oja horan itu mi MLA ping MP ping atum ping de itu hangran ji hangse hi khangai na atum li tada situation saklak khai situation li face har no ji da maning no ya sa thang yi saran ji a constitutionally valid ka sa vibrant ka sa law na sanction ka sa support kle tiban hi li kisa da people mishikla ji remind sa mane jo Kitai. Ani siya mo na sa hang bija tum lang te lam khwim ra da khwi ya rin lang te lam khwim ra da khwi ye yu ka phning li hang lo ka hi ba ya ri we representative ka sa da saran basically zang da hang ai hi ba ya ri na ma hang la ya ri na hi ta sa lo da ma chi la athum phla da na realize sa la ga saran ne hi yu ot gru da khane da saran ne da khwi ini tan paisa la ga ma achba kchung kha thai sing khwe re thai ran waran kala saran waran la kchung kha lai lak da le ye and ari hi kupsang pai mai khawai ina akha na li concluding remarks ada akha li beisa la ga hang sangai chia ithume apam li census ke chi hi la mi kchung khana aware sa sara aware ma sala lai papam da le ye kala ithum hi chingkum thada chi shat kai sala la voter card ma khai la chung kha lai papam da lai fe enroll ma sa chung kha lai papam da lai fe chena itung census li register ka sa kala voter list li enroll ka sa ga jiwe kan khna matala kai ne itung ma ari delimitation li no itung we kigla adult franchise exercise ka sa li no census ai na electoral roll li enroll ka sa hiwe kan khna hili kala hili base la ga na concluding remarks ada khami mi la mai la ga iniu chan phai chi le kopsang phai sa se hipa hi prospective salak kai rarada clay Adam hili itumna theran sablongi gizi ning aka khokka sala ningka yangka khokka sala kan rarada clay 2031 with census liver jo kapungwi population ni mchak shok lakla shan khoi kai sa se kapung ngau bing na tambakli census mi kai hi tambakwi population miya sang sakai yeah haga MLA khang yelli MP khang yelli population chung khamai ba si na sang yer ga sali asina sa ji chung mai ko thyaw de population le ga sa si sim khurji ba sa chung mai da sama ho de chiwa na census si important salak khau ga da ithum wi thui ga ya damli ocha ping ina census wi official salaka kajigatha ramleva aram jili ana legacy mi jili shimko jili sangmi ma legacy shimko jili basangmi jila lei kala 2011 with census jili ukruli village mati phangawi list hi mazan bani Cuba census official ojabaji ali deadline mi hai ji pi bam hawgata adam awa long lim khira thugata khumati phanga mazang la le kho chi ajiva chili shan laga delimitation sani ja isum ta ka ta na rawte awi wangai na ojaba jina census si matha da adam wa long lim mi sang thugata khumati phanga hi mazang la le kho thaga agama 2000
31 li problem ra sho ka oja ba ju shuruk la chang shuko ya 2011 li census mali sala ka tha da 31 li hiya ka khai kla ka chi shura shok pai ya ka 21 li sa census mali thukla je covid wa ne census mali thude 2021 li ya ara 2031 li census si le hiliwa ithumi kachama la pai kashanga la pai marana la pai ba hong la pai census population mission je ka to ngal sang sak se kala hilia ka thing sangai iram li meang naw pa mahu ka ha cha jur khang te pa mahu ka he iram maning la ka ale ma shan sang mara ma chi som sai li le de le shibai ping ji la ka to shan sang athum mi ping ji la apam jili atam ji thran itu me apam li le de kli census the population ya mani mala government we ought chi ara mai dei ping hin la itum li na tam bag li le de kli mani mala sang lo hili le le nan khwan ma mi ga da ji ra ka tak shok re ya ka athum na hangi de kli ba ba ai iwa aadhaar card hi ara aadhaar card ai na voters card hi musono ki ji adam rao ga da iwe aadhaar card hi ek phone le sai re jaina e hili mi la e musa le bai mre jaina e ka phone le mi ri ishi ka ji SQC khui phongi si ne ya kala double census si mazat saki si ne ka shap ana da ka phone le mi ai la ka tam ba le mi ra da musa thaga aju hili Manipur situation hi ka tha da le li khla jaka tamagli MLA hi 60 le da le tamba wim bing na MLA 40 khui hau ka phong wi na MLA 20 da 2/3 wa athum na MLA liao ga law and order athmui pangli le development athmui pangli le judiciary la finance athum na control sai ya chi thau ga da ka phung hili ithumi menganing sa da kle MLA la sa ka sa MP la sa thwe re athum ada na assembly li kushok la ka khangji budget ji 20,000 crores usually 20,500 crores budget le da kle ji tam bagli 20,000 crores spend sai ka phungli 450 crores man spend sai district ka phungi district drivers now in from the thaga lopsided budget allocate sa da kle development itumni denai sa da kle qwan khla jiga politics ji law and order ji administration ji finance ji development ji athmui pangli leau ga da athum na sa ngai ngai sa la jingma hamani mkho jingma hang phalang da athum na ja da athum wi ning jang sa la ra khai ko itum hi chiwangai na osh population ni ya ka athum ka na aji Manipur irang li hang de le ka phungi population hi naka na opingwi population hi 26% Manipur khongjai ba shi wi 28% thaga 54% kai de yang ning la aga tam bagli le de le population Bihari speaking la chili le Bangladeshi immigrants le Punjabi speaking la Marwari speaking la kala tribal now being ka phungai na ta la ka chili pam na clipping ka to shan sang la ka agoi population ji 46 mang le de claiming la percentage ni haga athum na ari le de le MLA hang thro gwili hang mati ma le bai lim te thomrai nang ma le bai lim de ya chui census athum nang na le ma shung sa ga ji ko ka 2031 ni census hina ka tha da le la khla ji hi ba hi ba ari wa political life sao ga da
emotional blackmail sa rock narrative ku shok laga ngata khang rock sai ga warsa kai accurate ka sa figure ba maning samre athum na news media le ja ta hang sa la ka 2031 hiliba census hili pe sa laga yang MLA visit hi gero gi jide MB visit dai song gi jide chili thum population hi census hi important sa ko jena village pramung ka chi da ya census wi maram hili katam naw bing na initiate khumira no kala later le CSO Tangkhulwui DK Sinawlong binala subcommittee semlaka hiwi maram hili patha lagan educate samire sakai kala jimang majila ithum ghlatta population meyasang kawai apong ni ngaran serai salala ithum wi khongnai tambak le lapai kaphunau khangdei lapai athum na 2001 le avavu le mok thui sarji aming lamang wa sarji ya kha 2031 le ba ashinaw da ra sagi ji daga avavu ji khi khui mi kla dala mathela now 2031 le le saga chiva illegal immigrant de maning ma chigda je et masang sak mate kala tambak lila population ji athumna thigai binglila sanglo shidra de sa sakha population ji achawon ba 2011 wi census liba miwa malay laga awizungum ji 34 years de le salo ji ne ka 2011 le awi census malay salaga 2031 le aming le saka itum objection raise sashap kawai itum la vigilant kasa flongi ji le ya maning mala jana ari atam matarang laka 2011 wi census ji katha da le khla ji collection hai sa pur de itum maning mala ji sa lagi itum nataki ji de kaji katha na hai Manipur population hi issue haklak haya ka rara dakhle hi thegwa community bingwa theva ogata 2031 hiliba kaphungnau bingwi population hi overall lakhani ba sitang sak phlungra da atem sai ji kajine ya hi process hi acha hona na hobo khaini ji process we along hili kachi ka na hanga nang da khle hila it could be one of the issues ta haya ka imathe ji mani mala kala arila athumna idumna list mikala idum population ji ka to pai da mi sangla this we officially athumna katat mi ai laga ya state we census office liba teo mai da kura bi da lebai ji idum vigilance legi si kala sabai ga idumna kishing shuru aka lese len sakai 2011 we census li ukhru district hina smart kasa hack aka sai siga da sagla jega Manipur state we census department li mamida la direct registrar general of India census li ya ashui head branch office Guwahati li Delhi li direct mi ba khai le de china mai tin nào waktat mi bai chu ashui che thau ga da khum bi na census officer ba na mi sang khur salala 2011 we Siliva Ukhru district we census population ji considerable amount of the numbers of population in nation ya kita gamai na 2031 ni sa mai sa se kahi television committee subcommittee hi level le Tangkhulwui Sinawlong Kathanna aru hona na form sa lage educate sami kai sa ose shi we input hi khi da mi logic la ka sa shik la ji hi darkar le ka yo it le le knowledgeable ka sa
mitra khan le te chili achum me invite sa se hiwa ga na le thum na la mi ji pha ga ji ka pai ji pha khoi la ka ki input hi me pai sa re sangai hangai he ka hangai na ata me khang de na la itum lak la mo ta la mo khoi no iwa just iwi concern kle ji express ka samani tang khulong na le de kle si so pin na UNC na saran jili in the first sak shapang shap akla malay ne ka just concern kle a hong le da opinion ji share da sane hi itum kapinin khang roma hali pha khamai ye step ji quick by sang sak nai next la kai re ya shon na na ta tam khi Yeah. Ning shere mai also acha hi itumik chung kho wang wa kana la khai episode masare marama hi topic hi iwi kigla platform hi la khre episode masai topic hi li jena mik chung kho wang wa ai opener kan saram kle itum tangkhul na wa sa da itum da take ngi akalang sad le da kwie kle im tala ga ni itum we CSOs being politicians being na matai me card or guru ti kwi ba la kra da chitsang hi da atom atom le itum Yurak sa the community ak sa itum na thairan barang bing he amina na concern lei la kai na share sa bi wang chung khaning shi na tum khalei manga aina itum we future hi bright sa mai da thai wa da lei na tum na itum we wang chuk bi laga you we wang chuk bi laga 10 years 20 30 years down the line mai mi shi khawai ka lei tu ma shi man fai itum hak sang re sang pai mai khawai da mu chuk ba la gan tum na lung sang la kai na o cha da klei ji inspiration a kang sai itum wi wang ka la itum ning shi ching da le na tum wi o cha da klei sai ko ra thei me ro no ka la of course tum nei da da cha chot la kai na ngang kui da klei hi positive sala kai outcome ra shok ro no gi ji la expect sad le ning share a mai kala acha episode hi ryan mi khai tum sai ko ri la ning shi jang khat le acha hi informative sala khai kala itum wi wang awareness ta kra mi khai na sai kuira also zimi wi manga ina acha itum delimitation ni kigla kyuwine exercise sagi chikala itum apam ni kyuwang hi kana hau kyuwang darkar sao kipana ki sarang plug je guchung kha shera sa mi re hi ra khang he na itum guchung kha thaising kuida ara itum od manga hi guchung kha leide le mata lagan itum ka thana pingli itum la approach salaga hi sami laglo hi saran balako waran lako jila hangmi sai kala itum ka thana pingla saran waran him thalain sada itum sai ko ro bang haksang re sang pai apong he kuira laglo no gi itum tong no gi han ne ning shi jang ga daren tum sai ko le next episode le samang share li shit say mang phami share say